Uko narimo manuka hano ku murenge muri uyu muhanda, iyi vatiri yo yazamukaga adepasa ikamyo n'izindi modoka nk'eshatu. Ndamubona ko yadepaje hano, urabona ko ari mu ikorosi. Ndahagarara, amaze kudepasa ikamyo yari muri inyuma, araza nkubita hano ku ruhande rw'iwanjye, asubira mu ikamyo nayo iramukubita imugaruramo hano. Iriya vatiri yavuye mu zindi zari ziri kugenda ziyiri imbere, idepashije ubwo dusanze aha ngaha, mbese ibiradukubise. Nilikuwa napanda polepole kwa mkono yangu wa kushoto, mimi napanda polepole, ndio gari nyingine nyekundu ikawa na overlap na gari nyingine ilikuwa inashuka inatoka chini, ndio waligongana na hiyo kamera iri gasunitse muri Coaster. Kamera yari inyuma yapo, ni gasunitse muri Coaster. Ni ku gicamunsi cyo kuri wa gatandatu tariki 9 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025, turi mu karere ka Rwamagana. Ni impanuka ikomeye ibereye mu muhanda Rwamagana Kigali, aho iyi mpanuka yafunze umuhanda mu gihe kirenga isaha, imodoka eshatu zagonganye. Uti byagenze bite rero? Ni imodoka y'ivatiri iri mu bwoko bwa Karina, ifite plaque RAB 132M, ubwo yaturukaga mu gice cya Rwamagana yerekeza mu karere yerekeza mu mujyi wa Kigali. Yaje kudepansa imodoka nyinshi ahazwi nko ku Kijumba, uharenzeho gate muri metero 300 yerekeza mu mujyi wa Kigali, ndetse iza kudepansa ihura na Coaster ifite plaque RAB 716K itwara abagenzi muri agence ya International, ndetse Coaster kimara kuyibona yaje guhagarara ku ruhande, ivatiri iraza irayigonga. Imaze kuyigonga ku ruhande, igaruka mu muhanda rwagati, iza kugongwa n'ikamyo. Ikamyo yaturukaga mu gice cya Rwamagana yerekeza mu mujyi wa Kigali, ndetse ivatiri yaje kuba ubushingwe irangirika cyane, ariko abari muri iyi vatiri baje kuvamo bakomeretse, bajyanwa ku bitaro by'akarere ka Rwamagana. Yaba abari muri Coaster nta numwe wagize icyaba, ndetse n'abari mu ikamyo nta numwe wagize icyaba, ariko imodoka zagiye zangirika, ariko iyangiritse cyane ni ivatiri yabaye ubushingwe. Musanze nari ngiye Rwagitima, ubwo rero twageze aha ngaha nibwo iriya vatiri yavuye mu zindi zari ziri kugenda ziyiri imbere, idepashije ubwo dusanze aha ngaha, mbese ibiradukubise. Ivuye mu zindi, ariko hari zari ziri imbere yayo, ubwo nibyo nabonye. Nigiye mushoferi wayo n'igihe wari uyitwaye. Byagenze bite kugira ngo auze kuvugana n'igifatiro? Urabona uko narimo manuka hano ku murenge muri uyu muhanda, iyi vatiri yo yazamukaga adepasa ikamyo n'izindi modoka nk'eshatu. Ndamubona ko yadepaje hano, urabona ko ari mu ikorosi. Ndahagarara, amaze kudepasa ikamyo yari muri inyuma, araza nkubita hano ku ruhande rw'iwanjye, asubira mu ikamyo nayo iramukubita imugaruramo hano. Ikamyo kuri ubu biri hehe? Ihagaze hano haruguru ku murenge. Mu modoka warutwaye nta muntu wagize ikibazo n'umwe? Mu modoka nari ntwaye hari harimo abantu 25, nta wagize ikibazo n'umwe. Bose uko bareba hari abo ubona hariya, bamwe bamaze
tumaze kubaha indi modoka ibatwara. Uravuga ko byaba byatewe no kuba yadepashije n'ibyo yateye impanuka? Uriya muntu wari utwaye iriya vatiri yadepashije mu ikorosi kandi adepasa imodoka nyinshi aho atareba, niko guhita ahura nanjye rero ndimo manuka arankubita. Niba nta kindi kibazo reka tushimire Imana ishimwe kuba idutabaye. Mimi naitwa Jamil Juma kutoka Kenya. Nilikuwa napanda polepole kwa mkono yangu wa kushoto, mimi napanda polepole, ndio gari nyingine nyekundu ikawa na overlap na gari nyingine ilikuwa inashuka inatoka chini, ndio waligongana na hiyo, ni kama basi basi hiyo iligongana na ile gari nyingine ilikuwa na overlap ama na overtaking, ikagonga ile gari nyingine, ndio ikakuja ikapiga mimi, ikaharibu gari yangu nyuma hapa kwenye mnaangalia, niliangalia mpaka mbele hapa na steering road yote imeshaharibika. Ndio shida ambayo nimepata kwa hiyo barabara. Ulikuwa kwenye gari wewe peke? Niko na tanboy yangu kwa gari. Hauna shida? Hakuna shida yote ambayo nimepata, ni gari ndiyo imeumia. Sawa. Kugeza ubwo twakoraga iyi nkuru nta numwe mubagire impanuka muri iyi modoka, nta numwe wari wagira icyaba. Turuzamutse tuje kumenya andi makuru nyuma yangaha, twaza kubibamenyesha muri gahunda zacu zikurikira. Ngewe ndi Hassan Nyawe, ni mu karere ka Rwamagana mu muhanda rwagati ahabereye impanuka. Esha hii gari. Nadhani gari. Uko wapi? Uko hapa.